دما خوینرین هجای رو 11 هزیران 2024 جه روژان جه روژا سه شمی بویر و گشتنین هری سرگی و هری بالکش همین لسر راستا هرمی و هم جیان لسر راستا جهانی رو دانم همین جواره پیشکش بکن لی وکی هرتم دست پیکی چند سرونشه حیوه سوریا قطری گوت لعفنا داگیرکری بهتری 10 متینگه هاتنا آوا کرن ری بریا خواسر جید بیجه اف مکور هاتنا و دوی سوجدار وردار زاندن لچار باشر و باشر کن کانتونا جزری ولاتی لدشی تجرید سر ریبر اپو داکتن قادان سروکی پارتیا فاشیستیا ترکیه باحچلی گف لکردان خوار هف سروکا دم پارتیا جی به برتکن تند هلوس نشاندان جارا یکمین لکنسه اولکاری یا نتوین یک بوی پیشتومیا آگربستاش بو خزای حات اری کرن بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جیم برفرای بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامای یکمین جیم هر جهرمیه تکیلداری داگیرکری دولت ترکی او گارتنین و ین دموگرافی ین لحرمین داگیرکری ین سوریه نم شخوا عفرین یک جیم باجرین هری خوش ین کسکایی خوام لنوا سوریه دهات ناس کرن لی نا اف باجری کو رنگین بوی پشتی داگیرکری دولت ترکیه و گوهریه یک جناوندین هری مترسدار ین لنوا سوریه رواندن دزی تالانی لنوا عفرین شخوا پیکته هم وقتی ویه که دولت ترکیه و ریخستن قطری و اخوانی با آواکرنا متینگهان دموگرافیا جاری عفرین گوهرتنه هی و صورا قطر جیل خواه مکرهات کو لحرمی داگرکری گوهرتنا دموگرافی تینه ریو بریا خواسریا حریم باکر و روشتات سوریه دیار کر کو دوی سوجدار ورندار ساندن جده 2018 و دولت ترک و چتین وی لعفرین داگرکری خیر و بیراوی طالان کرنه دولت داگرکر به دستک رخصتن قطری و ین اخوانی دموگرافیا هرم سوریه ین داگرکری دوکره هیوا سورا قطر لخوام کرهات گل هرم داگرکری آواهین میتینگری آوا کرنه و ادعا کر گو آواهی جبو کوچبرین سوریه نه دولت ترک با الیکاری رخصتن نافبوری به حنجت جدا یکینین میتینگری لهرم داگرکری آوا دکن دی میتینگه هنده مالبات چتین خو ین سوری و حماسه بجهدکه اروها دوان میتینگه هنده بریا مزگفتان و اسلام سیاسی هیم بهتر فکر تندرو فرهتر دکه هیوا سورا قطر دیار کرگو و بهفکاری دولت ترک آواکرنا 13 میتینگه هن لباکوری سوریه بداوی کریه جوینین خاطنه بلاف کرن دیار دبه گو هیوا سورا قطر میتینگه هن دزوین زیتونان و دارین برهمدر آوا دکه د سرور و بریا خسرا با کروجلات سوریه داخویان یک داو ها گوت دو وقت که گو ام بتوندی آواکرنا میتینگهان شرمزار دکن هی واسور لخوام کرهات گو لعفرین گو هرتنا دموگرافیک پیکته رخصرین وکه هی واسورا قطری دو گو هرتنا هرم سوریه دا پیکتینن دا کارکین اخلاقی دکه ری و بریا خسر دیار کر گو دبه همو آلیم پیوندی دار جبوب داوی کرنا وان کریار نقانونی به ارک خرابن و سوجداران دارزینن اروهاره و بریه اشکره کرگو اوی به همو درفتین خواه کریارین دولتا ترکیه نقانونی تشهیر بکن. بله هزینا سایشی با اپراسیونه که تایبت لروش آوای دیرا زوریه چطه که داعشی کو دستوی دی ایریشن به عربین بمبارکری ده حبو گرد. ناوند راگاندن هزینا آسایشی لسر مالپرا خواب داخوینه که نویسکی آگاهی پاروکر. آسایشی دیار کرد که هزینوان دو با اپراسیونه که تایبت چطه که داعشی لروش آوای دیرا زوریه گرتن او هاگاد. چطه هاتی گرتن دستوی دی گلک ایریشن عربین بمبارکری لدیجی هزین پاراستنین لگونداورین دیرا زوری ده هبوم. هر افچته به شانین بریان ها به عربین بمبارکری ایریشی بندا کنترولی یا شروانین قصده لباجرو که الشحیل و نقطه که لباجرو که از بایی کربون ده هبوم. آسیش دازانین کو بچتره تویم 18 فتیلین بمبیان و 4 تقمنیان چک و جبل خانه جی حاتنه دست سر کرن. ده داویه ده جی حاتا گوتن پشتی لپرسینی ویچتش بود دوزگریه بشینن.
بالهر ام بمترسيا تشتين داعش او تفجراوان ام دوام بكن جبركم هركو إيريشا كا داجركريا دولتا تركيا لسر حريمي دجوار دبا بيلاكنو إيريشي بيك تيفي جاريم بطيبتي لحريمين آلية ديرازوري لآلية رقاية تشتين داعشي جاركدن دكابن ناوا تفجر آنگوان بجين جي إيريشين داجركريا دولتا تركيا فرسند دبين كوخوا komiser hevvekin oj bu tecbirna aramiya li herêmê bikevin nava tevgerê her li serviyekê şiş fermandarên Meclisa Leşkeriya Dêra Zorê Nûrî El Xelî jî balkişand li ser êrişên dewleta dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser herêmê o got bê êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye re jî ceteyên Daişî carekedin tevgerên xwe zindî dike heta bi awekî hin zelaltir ger ku were gotin dewleta Tirkiye rast bi hebûna ceteyên Daişî de roleke sereket reîs. Çeteyên Daişê bi pêla her êrişeke nû ya dewleta Tirkiyê li ser herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê re şaneyên xwe yê veşartî dixe tevgerê, bi taybet jî li herêma Dêrazor û Reqayê. بالآونة الأخيرة تنشط تنظيم داعش بمنطقة دير الزور. Ji fermandarê Meclîsa Leşkeriya Dêrazorê Nûrî El Xelîl jî li ser mijarê ji Ajansa Anhayê re axivî. Nûrî El Xelîl diyar kir ku zêdebûna tevgerên şaneyên Daişê û komên girêdayî hêzên hikûmeta Şamê bi êrişên dewleta Tirka dagirker ên li ser herêmê re ve girêdayî ne û got. Çeteyên Daişê û çekdarên rejimê her timê hewil didin Sûdî ji tevliheviyên ewlehî û leşkerî yên li Dêrazorê bigirin da ku xwe ji nû ve birêxistin bikin û êrişê herêmê me bikin. Tevliheviyên vê dawiyê çekdarên girêdayê rejimê û kesên bi navê hêzên eşîran li xwe dikin mînaka vê yekêne. Ji destpêka hezîranê ve di êrişên çeteyên Daişê yên li ser herêmên Dêrazorê de 4 şervanên Qesedê şehîd û 8 jî birîndar bûn. Her wiha di çarê hezîranê de jî dema çeteyan mayîn li ser riya Hesekê Reqayê bicîk dikirin jî bi wan teqiyam. El Xelîl îşaret bi van bûyeran jî kir û ev tiştanî ziman. Diyarê Daişê bi dijwarbûna êrişên dewleta Tirka dagirker ên li ser herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê re nikarin vegerin. Êrişên dewleta Tirkiyên li ser herêmê têkoşîna hevbeşa Qesedê û koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê asteng dikin. Ji fermandarê Meclîsa Leşkeriya Dêrazorê Nûrî El Xelîl anî ziman ku operasyonên wan ên li dijî Daişê dewamin û bi bîr xist ku di çarê Nîsanê de serçeteyên xeternak jî di nav de şaneyekê Daişê li kantona Dêrazorê girtin. خلک باشری تربسپی او چلاها جنازه شروانی هیزن ارکا خپاراسن شهید مسنا الاحمد اوغر کرن. شروانی هیز ارکا خپاراسن المسنا الاحمد نهی هزیرانی دانجما نخوشیه که گراند شهید ببو. خلک باشری تربسپی او چلاها جبو اوغر کرنا جنازه شهید المسنا لگورستان شهید دلشیر کمبون. اندامین مجلس مالباتین شهیدان یا باشری چل آغا فیصل محمد سرساخ جمالباتی شهید را خواست او دیار کر هر شهیدک جبو وان ریا سرکفتنیه لسر ناوی مالباتا شهید المستنا علی العلیم بسمامی وی لیس الاحمد آخوی و گود ام به شهادتا المستنا سربلندن ام سوزدن امی لسر شوپا شهیدین خواتی کشینی دوام بکن داویه ده وسیقه شهادتی هات خواندن و رادستی مالباتی هات کرن بلی ایرو لچار باجر و باجروکن هریما کانتونا جزیرم گل جبو شرمزار کرنا تجرید جبو ورگرتنا آگاهی که جروشا ریبر آپوش بو آزادیا فیزیکا ریبری خواه جاره کدن لقادم بون ده مشا ناوندی آکو لباجرم عریشای پیک خاده هرسکت تونت یا لدیجی تجریدا لامرالیه هبو او جاره کدن هاتا گوتن حتی ورگرتنا آگاهی که حتی آزادیا فیزیکا ریبر آپو اوی چالکین خواه دوام بکن. جبرن ورگرتنا آگاهی که جریبری خواه خلکی 4 باجاران دا کتن قادان اف درجی باجار عریشایه
تبي خلقي نوي بصدان ولاتين جي شدادي هول ومرقداي تولي مشيبون د چارچوبه پنگاوا ناونتویا ش عبدالله اوجلان را آزادی جی پرزگریکا کرد را چارەسەری ده خلکی هلوستی خو نشاندان. دمشه ده پانکتن وکه آزادی ربراپو کلیتا چارەسەری روجلاتا نابینه هات هلدان. مشل براواهی مجلس عریشای و گوهری میتینگی للمطالبة بفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تلك الشخصية العظيمة التي انشغلت دائما بالإنسانية لور اندام مجلس مالبات شهيدان إيمان الفرج إشارت بفلسفة ريبرا بوكر وهاكوت دسری ده پرزگریکی جنان ریبر عبدالله اوجلان جبو چاره سرکرنا پرزگریکی مروان لی کولین کرن. بسایاوی جن آزاد بونه خودی بریار و دی تباهی قادان ده جه خود گرن. ایمان الفرد جبو آزادیا فیزیکی ریبر اپو سوزا دوماندنا تکوشین دا. حتى ينال حريته الجسدية بأن المؤامرة الدولية قد فشلت اندامی مجلس پیاده نفچه عریشای عمار الموسا جیانی زمانکو کمپلویا لدیجی برا پوتیک چویه اثبات آوه تیک چونه پروژه ریببریا خسر آبا کرو رجلات سوریه عمار الموسا بانگلی خستن مافی مروفا کرکو داویل تجریده بینن لتتبنى شعوب المنطقة فكري وفلسفة القائد عبد الله اوجلان هجای گوتنیه سبب همان آرمانجی و مشک گرسیل باجار قامشلو به بجدار بونا خلق عمودی تربیسی و تلحمیسی و داکبن قادان. جبری ریشین دولتا ترکیه داگیرکریان لسر هرمی زیانین مزن لبنسازیا هرمی رودابون پشت قطیرنا اول لسر حسکی نهانجی جبر انجاما ایریشین دولتا ترکیه قرکریین لسر هرمی جی خلق قامشنم ده پیدا کرنا آوی ده زحمتیان دبینه طایبت خلق تاقا هلیلی یا قامشنو جروشا هی گلکی بهرسن. اما في نابين امرن از نخوش از نکامش لو پی بشتغل آبی متخوازن عالمش بی ابونا امرن ام بهدلين ام زاروك يعني هافيني بيسيمه بابي بر هي ام ناب مالك وفلات ششتني زحمتي يعني بي اب ام بهدلين محيا حادث بيش يارج بر ابي يا ني ساعه بدن ابي يا ندن ام بهدلين يا ابيش بيرابكشين هك جاراكش مرد كندكن جاراك هناك برا رخصتها بدن خلقي عالم بيري بيراش خر بكورين رخصتها جنادن بير يك هي او يجي ساعات كيف تخين دساتا دتشكي ثقيله برادي خطفين تشي خطفين بير عادي ناتر وازيجي ام خوازن بيرك الحرمه بكولن وكاغتا بدن رخصتها بدن ما ام بكشينن نخوش مسين نخوش سين بدن قمار وشيك وبشون نشون وكفتوي نقطاوتنا جانا بيسر شعر خبشون يام شاكي تشكل ام درابا بيراك تنوجي نخوش ام مرن بخدي دو تشتي ادبن لكادس كتمه افتنا قد كبابي والله افسري مهكي خوش قافنا هاتيه هافينا انسان بيافنا عيشي ما انسان بياف عيشي جارنا ساعات يقد دوم تنحارد بنيا مره افي وهنا رديفي خدشو بس افد الشارعي مالفيدري افتنا ابدا معدومه ام حطاس بيجي رانازن افتنا بلا حنفيه ما برد ما سكرافكن بردن كما افسر ما قطوه من زال كاش كانوا بخدي حرسال كريمه وفي افي والله بنحلي ما كما افي شرعي هي كما افي شرع عملتنا وخديم جان حدا كي قوم راجن شاكوجي امهر راجن سكراق شابشكينين يا برا افا ماجي بردن وقتكي ام بار حف جاري چون بلديه امش بلديه چون جيميه وشاراك جمر نكرين اي ماستر افي بينجي حزاري والله جمنايم بكرن والله انتي بعصا مريزني كارمان الراجم مسينك خدي انا افا بخورني مالامتنا ما بحل والله نحل والله شاراك جمر برا بكد ام انسان ام بشر ام بيافن ام افيت خوازن ام نكارن حرو هرن افي بكشينن يعني افا من ناي قوتيجي ساعات سيب شف ساعاتك كهربتنا بيخن وناي افتنا زاروكي ما بهدلينن ام بهدلينن خوزيهم بين مالي ما بن ام دربازی با کوری کردستانی و ترکیه ببین لنوا ترکیه جبو هبونا کرده که جبو کو کس ورد دیتن دویم جبو برجواندین دولت فاشیست کار بکنن و میشن ذهنیت آوان ده به لیدما کو اویک لی
کردنیا خواهد دردکه و دخواز مافی خود که جبو فاشیستین دولت ترکیه جبو دستراتا رژیم دولت ترکیه و که کسی که مترزر آنگوی دی و که کسی نای قبول کردن هر تکیلداری ویه که سرکی پارتیا مپیا فاشیستیا دولت ترکیه باحتری جاره کردن گف لگلی کرد هم لروشاوی کردستانی هم باکوری کردستان خوار و حتی گود وی نشارداریا جوله مرگتنه تواهی شارداریان کو دم پارتی دهل بجارتنی ده قزنج کرنه قیوم لجهوان ورا تاین کرن تکیلداری وی اکیجی هفسرکا دم پارتی طولای حتمولاره برسوه که تند جبو باچلی ده آگوت حتی کو کرد هند بیجن دوی خدمت وده به کرده و بتا آوایش بیر نکن اوی تکوشن و برخوادانی آخواه یا دیجی وی ذهنیتی خورتر بکن. Bizde eşitlik var diyorlar. Hevseruka Giştiya Partiya Vekevi û Demokrasiya Gelan Tülay Hatimoğulları di civîna Koma Partiya xwe li meclisê de mijarên Drojevê de nirxand. Qeyûm û gefên serokê Giştiyê Partiya Faşîst a MHP Dewlet Bahçelî weke mijarên sereke bû. Bahçelî di gefa xwe ya îro de pêvajoya hilbijartinê ya Bakur û Rûştatê Sûriyê hedef girt û xwest li şaredariyên Dem Partiyê qeyûm were tayin kirin. Bahçeli îdia kir ku hilbijartina li Bakur û Rûştatê Sûriyê ji bo dewleta Tirk êrişî herêmê bike sedeme. Piştre jî Bahçeli bertek nîşanê desthilatê da ku çima qeyûman li şaredariyê Dem Partî nake û xwest şaredarî werin desteserkirin. Tülay Hatimoğulları bertekek tün nîşanê gotinên serokê Giştî MHP Dewlet Bahçelî da wev diştanî ziman. Hûn bi van sepanê xwe ji Kurdan re dibêjin mafê wê yê hilbijartinê tune ye. Hûn ji gelê Kurd û hêzên piştevaniyê didin wan re dibêjin hûn pirsgirêkekî ewlehiyê ne. Hûn van gotinan ji milyonan kesan re dibêjin. Tülay, gotinên şefê faşîst ya AKP Erdoğan ên em xwedî li îradeya gel derkevin bi bîr xist û got ma tenê dema gel te hildibijêre dibe gel. Ma dema partiyeke dina siyasî hildibijêre nabe gel. Di vê çarçoveyê de Tülayê balkêşande li ser qeyûma li şaredariya Colemêrgê ûha dewam kir. Di vê çarçoveyê de Tülayê balkêşande li ser qeyûma li şaredariya Colemêrgê ûha dewam kir. Niha bi tayinkirina qeyûman hem îradeya siyasî gesp dikin hem jî çavkanî maddî şaredariyê gesp dikin. Emir verildi hakimlere. Ango tevgerînên çetetiyê ne. Çete diçin cehkî û sermayeya wê talan dikin û li dijî hev şer dikin. Tülay Hatimoğulları destnîşan kir ku îro çi ferq di navbera zilma li Filîstînê tê kirin û ya li Colemêrgê tê kirin de nîne û ev tişt got. Îcar desthilata AKP û şîrîkên wê yên îro radibe ji bo Filîstînê hêsrên derewîn dibarîne. Di nezera mazlûman de Xeza, Colemêrg û Colemêrg jî Xezayê. هر لباکوری کردستانی و ترکیه لدشه خسب کرنا اراده گل لباجره جولمرگ او تاین کرنا قیومان لشارداری مشاج بو دموکراسی لداره مجد روژا دومین ده لگوریم مجوانین لدشه قیومی گوتن قیومتنی نپرزریکا جولمرگه یا همو ترکیه یا او بانگا بجداری متینگا لجولمرگه کوی 13 هزرانی به ناوندی پیک ورده هاته کرن. لجولمرگê wê li dijî qeyûm di 13 Hezîranê de bi pêşengtiya Kongreya Civaka Demokratîk mîtînga şaradariyên gelin em rê nadin desteserkirinê bêldarxistin. Beriya mîtîngê li navçeya Colemêrgê ji du milan ve meşa ji bo demokrasiyê hat destpêkirin. Duh roja yekem a meşê bû ku ji navçeya Şemzînanê destpêkir. Di roja duyemîn de li navçeya Geverê ber bi Colemêrgê ve berdewam kir. Mejvanan banga beşdariya mîtîngê li gel kir û destnîşan kir ku heyanî qeyûm biçe divê her kes li ber qeyûman rabe û tê bikuşe. Endama Meclîsa Dayîkên Aştiyê Emîne Engûdar a beşdarî meşê bûye wiha got. Armanca me ev em bey qeyûmî qeyûm hûtiya Colemêrgê em qebûl nakin dinya ji xerabîtin em qebûl nakin hindî qeyûm tê dabîtin em jî merşî berdewam kin. دخوازیم هر کسی که رفت سپیا شبه ما مرشی بکت سهلدانه بکت حتی بلدی خو قایمیتی ندید آرمان جمعه
امنا راستن حتی هندی قایم تیدا بیتن ام شتی بر خوب بدن سپیا بن ام قبول نکه ایرادا ما دست دانستم ایرادا خود تصمیم کسی نکه دایک آشتی ساده دگماجی وا گوت بانگوازی اما بو ملت کرده از بیجم بلا ملت کرد همه را بیت ایرادا خو خواهی در کوید ام قایم قبول نکن جه کردستان دا و بلدیا میا حقی میا نشین ایرادا گلی کرد قایمی پوینی 3 Haziran'da Cole Merge پارلمانتر دم پارتیی آمد سرحد ارنجه که بشداری مشه بوی دست نشان کرد که پولیتیکای قیوم و تعیین کردن قیومان به تمامی تونه حسماندن اراده یا گل کرده و آخفتن خود داوی کرد کار اول ای قیومان او که ایرشی چاند زمان و نرخن گل کرد بکن خلکی باکوری کردستان ده پاراستنا وینا خود به اصرار چالاکین پشت تاین کردن قیومان لشارداری جوله مرگی هاتین دست بکرن ایرو ده روژا هشتانده یه چالاگران جاره کردن بانگا بطال کردن قیومان کردن. ji çarê hezîranê ve xelkê Bakurê Kurdistanê ji bo parastina vîna xwe li şaredariyên xwe xwedî derdikevin. Şevê din heta saetên derengî carekê din li deha navçe û bajaran gel li ber şaredariyan bi çalakiya nobetê de bûn. Parêzerên endamên Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê OHD serdana nobeta li ber şaredariya bajarê mezin a Amedê bûn. Kesên li herêmê ji nêzvetên naskirin jî di çalakiyê de piştevaniya xwe nîşandan. Çalakiya nöbetê li ber şaredariya Sûr, Peyaz, bajarên Nû, Bismil, Çınar, Hênê, Pîran, Pasûr, Lîce, Karas, Farqîn û Erxeniyê jî hate li darxistin. Xelkê Sêrtê jî di roja heftana çalakiyê de biryara xwe ya parastina vîna xwe nîşandan. Şaxa Komeleya Mafê Mirovan İHA'de a Hatayê li navçeya İskenderûn a Hatayê daxuyanî dam. Gelek parazvanên Mafê Mirovan tev li daxuyaniyê bûn. Li daxuyaniyê de bang li desthilatê hate kirin û wiha hate gotin. Ji bo cîbicîkirina demokrasî û aştiyê êdî wextekî ku em wenda bikin tuneyem. İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediyesi'ne belediye başkanının 2014 yılındaki bir davası Çalakiya nöbetê ya bi piştevaniya Dem Partiyê ya Edeneyê jî bi biryadariyekî xurt pêk têm. Çalakî tev li astengiyên polîsa jî dewam kir. Li Mêrsînê jî li ber şaredariya Akdenizê çalakî hebûn. Ev der jî paytexta Tirkiye Enqereyê hêzên Ked û Demokrasiyê yên Enqereyê daxuyanî dan û çalakiya rûniştinê li darxistin. Li Bêyoxluya Stenbolê jî di roja siyan a çalakiyê de polîtîkayên qeyûman hate şermezarkirin û berxwedana li Colemergê hate silavkirin. Hevşaredarê Colemergê Mehmet Sıdık Akış di sisiyê Hezîranê de hate binçavkirin, li şûna wî qeyûm hate tayinkirin û piştre di dozê de 19 sal û 6 meh cezayê hepsê lê hate birîn. Piştî vê çalakiyên li dijî qeyûman li bajarên Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê belav bûn. Ji Kobanê û Eyn Îsa jî piştevaniya ji bo berxwedana Colemergê hat desteya rêveberiya herêmî û şaredariyan ya kantona Firatê û namzetên hilbijartinên şaredariyên Eyn Îsayê bertek nîşanî qeyomên li şaredariya Colemergê dan aliyan diyar kirin ku divê pêşî li van kiryaran were girtin. Daxuyanî ji bo raya giştî. Li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî piştgiriya ji bo berxwedana xelkê Colemergê hebû. Endamê desteya rêveberiya herêmî û şaredariya kantona Firatê bi daxuyaniyekî xespkirina şaredariya Colemergê şermezar kirin. Di daxuyaniyê de îşaret bi pêkanîna faşîzanên ên dewleta Tirk hate kirin û wiha hate gotin. Em pêkanîna zordest ên dewleta Tirkên li ser vînagelê Kurd li Bakurê Kurdistanê şermezar dikin. Em bang li aliyên peywendîdar dikin ku ji bo rakirina astengiyên li pêşiya projeya demokrasiyê yên li Tirkiye erka xwe pêk bînin. Her wiha namzetên hilbijartinên şaredariya Eyn Îsayê jî bi daxuyaniyekî berxwedana gelê Colemergê silav kirin.
داخویانی با آمدبونا نامزدین هبجارتنان این جهبندیا گلان و جنان جبو آزادی هات خوندن. داخویانی ده کریارن دولتا ترکا داگر کر این لیدیجی نونرین شارداریان این باکور کردستانی هات شرمزار کرن. هات دست نشان کرن کو دولتا ترک جگرتنا نونرین گل و تعیین کرن آلی گرین خواه لشوناوان دخوازه آرمانج خو پیک بینه. داخویانی ده پشتگیریش با برخودانا گل باکور کردستانی و ویناوان هات داینه. هری داوی جی بانگلری خستین حقوقی هات کرن کو ریل پیشیا مینا وان کریارین یه نراوا بگرن. ناوند راگاندن و چاپمنیه یا هپگی ناسنامه دو گریلین لخاکور که شهید بونه اشکره کر هپگی سرساخی جگلی کردستان را خواست و گوت هفرین ما روکن او آوینار بون ملیتانین اپوین شرط و مرجین زحمت ام سوزدن کو تکوشنا هفرین خواه مناگ بکرن او بیر آنین نوان زندی بکن. ناوند راگاندن و چاپمنیه هپگی بداخویانیه که ناسنامه دو گریلاین کل هرم خاکور که شهید بونه اشکره کر. هپگه درباره تکوشینا شهیدان ده فشتانی زمان. هفرین مروکن و آوینار اینج با آزادیا گلیم بندست و گلیمت هفری نوارفین گلیلا بون بی ایدئولوژیا آپویی دناوا خوده گوهرتنین معظم آفراندن. جغینی جیانا شورشگری جیانا کدن قبول نکرن و خوفدایی گلیمه کرن. هفرین مروکن و آوینار کوبونه ملیتانین آپویین شرط و مرجن زحمت هپگه جبو شهید آوینار مریوان وها گوت. هفریامه آوینار به هفریتیا خویا درست و جدل وکه ملیتانا یجاستاره ده تکوشنامه آزادی ده جهک نای جبیر کرن گرد. Erkek o demek dikeve sermileme yani ve hayalin ko haval jimera değil ama bana her tim berdevam bikiniye. Her tim tişte ko haval jime duhazı devi jiyane de ama bu karbon rastı berdevam ve bikin. هپگیش با شهید روکن سپیرتی جی وها گوت. هفریا مروکن کود جیانی ده به هلوستا خویا دل نظم و به ادعای خویا نونرتیا ناسنامه جنا آزاد با میلیتان که میناکا پکک و بجاک. پکک ده وک جنکه جبو ما آزادی بو. یعنی حوالتیا پکک یعنی دسته یعنی نه و اصله پر جدا بو جبوما هپگه سرساقی جمالبات و گل کردستان را خواست و گود ام هفرین خواه و هیروین وان سوز ددن گوته کوشینا هفرین خواروکن و آوینار میناک بگرن و بیرانین وان زندی بکن. بوان هستان ام سرساقی به تایبتی جمالبات وان آهیجا و حمو گل خوی ولاد پاریزین کردستان را دخوازن. آگاهی درباره ناسنامه شهیدان ده وهایه. روزان ویلدان کزماز بناسناف آوینار مریوان لآمده جدایک بو ده 6 نیسان ده 1018 ده لخاکر که شهید بو. فاطمه کویونجو بناسناف روکن سپرتی لشرنخ جدایک بو ده 6 نیسان ده 1018 ده لخاکر که شهید بو. دایکین شهیدان ین وارگاها شهید رستم جودیا مغموری ایدشین دولتا ترکین بچکین کیما او قدخه کریم یل سرگریلان به تندی شرمزار کرن و گوتن دوی هر کس لدجی وان سوجین دولتا ترکیه رابه. دایکین شهیدان ین وارگاها پنابران شهید رستم جودیا مغموری تکیلداری ایرشین دولتا ترکا خوین. یک جدایکن شهیدان زینب هلالی ایرشن دولتا ترک و کرو رشیه که جیهانی بناف کرو گوت. دولتا ترک بچکن قدخکری ایریش دکه و دخوازه مقر بکه. چیه ما به کمیه بارانی ویران دکه. بس رابن سرخو بیجن بس جخیانت و داگر کریره. نه مولی کس خوری نه به همبری کس روبین آزادی خود خوزن آزادی گلی کرد حمید خوزن انسانی بندست آزادی موت خوزن. عایشه روبوسکی جیانی زمان کلی امرالی برخودانه که مزن هیا
و او برخوادان نها لهرم پاراستنا مدیای جی تیجیان کرن و گوت. کسین کو دبیجن ام ماف مروان د پاریزن چما دما مجار دبا کرد تو ماف نایداین. امو کدایکن شهیدان حتی داویل پشتازاروکن خوبن. اسما کورتینن ام شهم زادکن چونگو تجارت یا خال سر زاروکن مادکن. چیت کنجل ش بنجواندین خواه سرمت فروشن. اکورجتینن سرمت تولید کن. ادمن ام ماف مروانین اوج سرمت تجارتی. هری داوی محبوب هلالی جی بکارانینا چکن قد خگری وکا سوجن شربناف کر و هانیرین و برتکن خوانی سرزمان. زاروکن مجبر ظلم زوری و داگر کریا ترکان چونه سری چیوش با آزادیت دکوشن. دولتا ترک مالین مشهوتان دنو تالانا مکرن. زاروکن ما قتل کرن و مالباتا مقر کرن. اما که گل تنی حقی خود خوازن. دوی دمردس پیشیاوان سوجین شربی گرتن. زورگین ما من دکتران هر تشتا ما اونین اما هوجر بینا بس صح صالة عمل داری کلونا عمل دشتی بریاد جارهین تحقق حقیقی وان مانین تموفي وان سامانين ما موفيش وان نخوص ما حقي وان حقي خوام خوزين عمي وان نو خوزيش خوارا اف كيميا صالة ارتشا اسرائیل ایدی ده هر فرسند ده ایریشی خاکا سوریه دکم ده ایریشا لسنوری سوریه لبنان ده هفت لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن هم وقت وی که هیزن حکومت شامی چار گندین دیرا زوری و کشیان. خاکا سوریه ورلی هاتیه گوبویه قادا شر دنابرا ولاتان ده. ارتشا اسرائیل دو عربی زرخیه حکومت شامی یا لدبرا قصیر گودکوه نابرا لبنان و سوریه ده بمبا باران کرد. ده انجام ده هفت لشکر هاتن کشتن گو سه جوان ین حزب الله بون. حکومت شامی جی هول دا به موشکن پاراسنا ازمانی ریل بر ایریشان بگره. لیا دیار اب هولدان بادل هوا چویه. جابدریا مافه مروان سوریه راکهاند گوجی دسپیکا ده 2024 و اسرائیل 45 جاران ایریشی خاکا سوریه کریه. دبان ایریشان ده 171 لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن 69 لشکر جی بریندار بون. هم وقتی وان ایریشن اسرائیل لسر سوریه ایران جی هول ده توله لجهه کیدن راکه. ده گوتن دو دبالافرین بمرووین ایرانه جبو ایریشه که لدیجی بارگاه امریکا یا لتنفه بره خدابون هرمه. ده انجام ده هزن امریکای اف هر دو بالافرین بمروف خستن خواره. هروها پشتی کشتنا 4 لشکرین فرقه چاران یا حکومت شامه لدیرا زوره حکومت لشکرین خواج جگلک باجاروکن دیرا زوره ین وکه عیاش، خریتیا، شمیتیا و المسرب. لروجاوی تدمنیجی حکومت شامی به پشگریا بالافرین روسیای ایریشی داعشت که. جابدریا سوریا مافه مروان دیار کرگو F5 روژن جارنوسا 5 لشکرین حکومت شامی ندیاره. ام جه کراکا سوریه دوام بکن او جه شری لغزایه ده 249 روشن شری لشریدا غزه ده دیسان هجماره که زیده کشتی و بریندار چه بون ارتشا اسرائیلی دیریش خویل تر شریدا غزه ده و جریم لدیر البله و کامپا پنابران یا نوسیرات دی ایریشین آسمانی بیگ آنین هر وها لشری آیا روش آواجیم دی گوتن که ده انجام ایریشه که ده 4 فلسطینی هاتنه کشتن. ایریشین ارتشا اسرائیلی یا لسر شریدا غزه دومه لحرمه هر روش آگاهین کشتن بریندار کرن و ویرانیتی. ارتشا اسرائیلی لطاقه ادراج آباجار غزه کر آرمانچ. ها دیار کرن که دبن خربین مالکی ده که لطاقه ادراج آباجار غزه بو هدفا بالافرین شرین اسرائیلی. جنازین 8 کسان کو پرانیا وان زاروکن هاتن دیتن. گله کسین بریندار جبن خربین مال هاتن رزگار کرن. لباجار رفحی یه لباشر غزه ده ایریشن بالافرین شرین اسرائیلی ده 2 کس مرن و گله کس جبریندار بون.
Şahidên bûyerê ragihandin ku di encama gullereşandina rast artêşa İsraîlê li ser konên ku koçber lê diman, gelek Filîstînî birîndar bûne. Her wiha hat ragihandin ku di encama êrişên hawayî yên İsraîlê de li ser du malan ên li rojavayê kampa penaberan a Nuseyrat a li navenda Xezayê û li herêma El Zawiya da kuştî û birîndar hene. Li gor nûçeya Ajansa Fermiya Filîstînê Wefayê şahidên bûyerê diyar kirin ku balafirên şerên İsraîlê li rojavayê kampa penaberan a Nuseyratê êrişî malekî kirin. Rayadarekî tenduristiya nexweşxaneya li bajarê Dêr el Belahê diyar kir ku di encama bombebarana balafirên şerên İsraîlê de cenazeyên sê kesan ku du ji wan zarokin jiyana xwe ji dest dan. Li aliyê din di êrişa hêzên İsraîlî ya li ser gundekî li bajarê Ramallah a şeriya Rojava 4 Filîstînî mirin, 8 kes jî birîndar bûn. Şahidên li herêmê diyar kirin ku di serdegirtina gundê li Rojavayê Ramallahê de hêzên İsraîlî bê serober gullebaran kirin. Di vê êrişê de 4 kes mirin, 8 kes jî birîndar bûn ku rewşa hinekan giran e. Şahidan diyar kirin ku hêzên İsraîlê hê jî li gund bicih bûne, ji herêmê dengê teqîn û gulleyan tên bihîstin û rê hatiye girtin. Di daxuyaniya ku ji aliyê heyva sor a Filîstînê ve hat dayîn de hat diyar kirin ku agahî bi dest wan hatiye ku li Kefernîmayê wesayetek hat gullebaran kirin, 3 kes birîndar bûn, ekîb hatin cihê bûyerê. Belê piştî 249 rojan ji bo Xezayê ji bo Filistîniyan bi taybetî weke agaheke baş ku derketiye ew ku Konsey Ewlekariyê ya Netewên Yekbûyî bi pêşnûmeya Serokê Amerîkayê Joe Biden ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê erê kir an bêjin piştî 249 rojan carê yekemîn Konsey Ewlekariya Netewên Yekbûyî agirbesta ji bo Xezayê erê kir û ev agirbest li ser sê qonaxan pêk tê têkildarî vî yekê jî her çi qasî fikar hene lê ev agahî jî ji bo Xezayê weke kêfxweşiyekê hate pêşwazî kirin. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/? Konseya Ewlekarî ya Netewên Yekbûyî pêşnûmeya biryara agirbesta gav bi gav li Xezayê qebûl kir. Di dema ku 14 endamên Konseya Ewlekarî ya Netewên Yekbûyî ji plana ku ji aliyê Amerîkayê ve hatibû pêşniya kirin, gotin erê Rusya jî bê alîma. Dengdan dema ku Wezîrê Karê Dervê Amerîkayê Antony Blinken têkiliyên xwe yên li İsraîlê di domand hat kirin. Plana ku di Sûyekê Gulanê de ji aliyê Serokê Amerîkayê Joe Biden ve hatibû ragihandin, İsraîl qebûl kir, lê heta niha bersivekî zelal ji İsraîlê re nehatiye dayîn. Plana heyî armanc dike ku di sê qonaxan de pevçûnên li Xezayê bi awayekî mayînde bi dawî bike. Li gorî vê yekê di qonaxa yekem de wê agirbestekî lezgîn bi tamamî ji bo 6 hefteyan bê ragihandin. Di vê heyamê de dema ku artêşa İsraîlê ji herêmên niştecihbûyî ve dikişiya Hamas di jin, pîr û birîndarên girtî berde. Di berdêla vê de jî Filîstîniyên ku li İsraîlê girtîne dê bên berdan. Her wiha dema ku şer raweste dê alîkariyên mirovî zêdetir derbasê herêmê bibin. Di pêngava duyemîn de jî plan daxwaz dike ku Hamas hemû dîlan berde leşkerên İsraîlê jî ji tevahiya Xezayê vekişin. Herî dawî wê ji nû ve avakirina Xezayê were rojevê. Li gor Washingtonê İsraîl ev plan qabûl kiriye lê Hamas hîne qeneh nebûye. Lê bereva jî îddiaya Amerîkayê Serokwezîrê İsraîl Benyamin Netanyahu
تی داخویانی ندا کو او پلان پسند کریه. Council sent a clear message to Hamas. Accept the ceasefire deal on the table. پیشتی دنگدان نونر آمریکای لنتوین یک بویی لیندا توماس گرینفیلد گوت کنسey پیامک زلال جی حماسی رشاند. آگربستا لسر ماسی قبول بکن. اسرائیل جخوا پلان قبول کریه اگر حماس جی همان تشتی بکه شر دی بسکنه. لعالی دن حماسی را گهاند کو او آماده کو بناوبین کاران را لسر پیکانینا ریگزین دبریارا کنسey اولکاری یا نتوین یک بویی یا لسر آگربستا دائمی پفگوهارتنا گرتیان جنوب آواکرنا غزه و وگرا کوشبران دانستاندنی بکه. هر وها د داخویانی ده ها دیار کرن که حماسی حتی پیکانین آرمان جین خواه ده تکوشین خواه بدومینن. باجر عمودی به مشبکین خوین خوش تی نازکرین ایجار هری زیده دزوستانی ده هرچی قاسم مشبک تی خوارن لی دکانا باوی ردوان کو لعمودیه بناف او دین بویا جیم سال 12 ماهان مشبکه چی دیگه لوچکانا ما جوانا جمعه او حوالی مای قمروان احمد مراد جیم خوشبونا وان مشبکان جکو دارید تی او سراویه که چیه جیم تکیلدار یوجمره راپورا که آمده کریه املی تماشا بکن. از هاتم باجار عامودی تایبت لجم دکانا باوی ردوان کو بمشبکه هری خوش لباجار عامودی تیناس کرد مشبکی گیره که خوش و پاقجه لباجار عامودی بناو و دنگه ایرو از هاتم لویدری داکو از بزاندم مشبکی وان تایبت من دین وینی ین خلکه دکانی دن جداتر چیه خوشیا و دکو داری دیا ام به هفره به خودیه و دکانی را ناس کرد خوارنا شعبي أول ناف حلويات هذا خوارنا شعبي مشبك براستيج يعني تبيع عمودي مشبكي أبو رضوان معروف دول تبيع مشبكي أبو رضوان جيدو يبيع عمودي جبرك تنا نلقام شوي ونلحسك كي ندربس كي تايبت بعمودي الافكار يعني معجبات كيف مجير هاد ومن عمودي معروف بمالا ابردواني مشبك انا دم حالي ما برين باسل لشارع بلديه لبا مشفى عمودي اشوى سريا قام شو دفر عيمنه افصنع مجبابي وقرت كيف مش بيصنعتي غاد وامن عمودي معروف صنعتي ما اجى عصر بيد ما دس بيكاري كرت انا الكيجان باجاري مشبك صباح دس بيت كرت ايه ما كل بس هيك صيف شتان هيك يعني كلها فيني بس هيك والحمد لله اقبال عالمي هي وخلطامه شخوه معروفه بالسميد السميد سنه وعينين بس ذكر ما يجري قرصه ناعمه وسطه وشخوه قطره بري روكي مشيت كنت جنبدينا قطره هان ومشبك بالسميد تصنعدن وزيتا بامبوي دوار شمسك جاني بربروبي كي زينا زيتا متوفره في الشغل دي اول شيء مشبك ياخذ عجناق ولا اخي شو 10 دقائق يتخمر ومدس بيكاري تدس مشبك كان شو لقب جي او ارفانش بي ار تشيد بي ار دي زيرو او جي لقب مهر جي ثاني تيت شغل كمياوي تشيل تقريبا 5 كيلو حاجه 6 كيلو ده فينيش 20 كيلو حاجه 25 كيلو شغل جي الحمد لله شغل قال لك 3 كيلو 5 كيلو مشبك 3 كيلو عوامي لقمه بيتن برمیدارین هجان هاجی چند نوچین کو هاولین مد توران نوچین من جواکی دا آماده کرنه املی تماشا بکن. شهید ربری تکوشینا مایه. لکانتونا افرین تبگرا جواکا دموکراتیک تبدمه ببونه سالبگرا شهیدین حزیرانه پانیل اکل دارخست. پانیل بدرجمه تجدید گل سر جنان و لهمو قادانته مشاندن و بحقیقت ورشکاندن پیکات. شبکه دبن جواک حدو عالی آداده کردن. اما چاوه وال چاوه دنرخینن. لا بده میدم دبینن گریش گوشی لبن. هروات پانیل ده پرسونر خواندن هاتن کرن. دداویا پانیل ده سنفزیونک لسرولا جنه هات پیشاندان.
جبه هندي متیکو شریا علینه ریوبریا دریه سیمالکا ببونه جشن قربانه روژن بطلانه دیار کرن. ریوبریا دریه سیمالکا لسر و پلا خویا فرمی افشیاری دا. دسپیک جشن قربانه لتواهی جیهان اسلامی پیروز کر. ریوبریه اشارت به روژن بطلانه جشنه کرو گوت. دری ویش بو بشام روی پیوندیان ج 16 حتا 20 مهی گرتی به. باجاروک سوسی روجلاتی کانتونا دیرا زوره به چاندنا داری هناران نافداره. لیجبر گوهرتنین آبوری جودکاران بری خدا چاندنا جوره ایندن ین دارین بر هم دیر. جودکاران دیار کرن گو اف جوره این داران دکارن لهمبری گوهرتنین آف هوایه لبر خوابدن و گوتن. مخوست سود جا آخو هوا باش بگرن. هم جا روش آبوری به پیش بخن و خطیر کرین پیک بینن. هجای گوتنی گوره و بریا خوصر بارمان جا بالکشاندنا سر هلبرین خوجه بریا کمیته خو جده 2020 و سالانه مهرجان هناران لباجاروک سوسیل داردخه. ده مهرجان ده جودکار تین خلات کرن. بله بینرین هیجم لبردگیجین داویا بلتن آخوی ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیده هر شاد بختار.